Narodni muzej u Zaječaru osnovan je 1951. godine kao zavičajna zbirka. Vremenom je prerastao u muzej kompleksnog tipa sa odeljenjima arheologije, istorije umetnosti i etnologije koje imaju stalne izložbene postavke u zgradi muzeja, Radulbegovom konaku i muzeju Timočke krajine u Boljevcu. Od 1996. godine ova kulturna institucija osnovala je kao zasebno odeljenje dokumentacije. Sistematska istraživanja obavljaju se na prostoru Timočke krajine. Istraživanja obuhvataju rad na arheološkom lokalitetu Carske palate Romulijana, zadužbine Imperatora Galerija, a vrše se i tematska istraživanja Starog Zaječara, koje obuhvataju etnomedicinska istraživanja područja istočne Srbije i rad na izučavanju tradicije i kulture stanovništva ovog kraja. Narodni muzej u Zaječaru bavi se i istorijsko-etnografskim ispitivanjem rudarstva i metalurgije istočne Srbije. Posebno je interesantno istraživanje pod nazivom Timočani u ratovima od 1912. do 1918. godine. Značajne su i zbirke ikonopisano slikarstvo Timočke krajine, ruski slikari u Zaječaru i umetnička dokumentarna fotografija Timočke krajine. Prikupljena građa se sistematski obrađuje da bi se predstavila javnosti putem izložbi i raznih publikacija, kataloga i monografija koje se prezentuju na mnogim naučnim skupovima. Muzej u svojim zbirkama ima preko 17.000 predmeta. Zbirke su nastale zahvaljujući naučno-istraživačkim projektima, otkupu i poklonima. Narodni muzej je jedan od glavnih nosilaca kulturnog života grada. Organizator je velikog broja izložbi, književnih večeri, koncerata, projekcija etnoloških i arheoloških filmova i predstavljanja knjiga. Muzej godišnje poseti oko 50.000 ljudi. Lepota i kulturno-istorijski značaj eksponata svrstavaju Narodni muzej u Zaječaru u red najznačajnijih muzeja Srbije. Pojedini eksponati zauzimaju istaknuto mesto u svetskoj kulturnoj baštini, a to su mozaici, skulpture i arhitektonska dekoracija Carske palate Romulijana. U sastavu ovog muzeja su Carska palata Romulijana, Gamzigrad, Radulbegov konak i atraktivna Turska vodenica.